Keblai Pibaro Shakatup Khubor Jangi ke Don Bosco Media Network. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Thokit markhamat ke HNYF ye kidukan di number tir bean. Benyau ke HSPDP baduna kinongelam badon nongrim. Penpai din try kiseng bahalang ye katrok kit bar jela. Bat pentrekam ke KHADC ye ki an bylaws shna ye. Bat mentangin pa shiki khubor bakam benya. Kasing Hinyaw Trip National Youth Federation HNYF East Khasi Hills District haka apu pratarik unailor haka jingelam jong ba delibor swear kalayat ban khanra biang ye ki license jong ki dukan tho team ki badon hakithan karikhana mauprem terter shadu ki benta jong ka yodo bat mot pran haka ni ki jing khanra jong ka sing lalap bakat tu kat ni ki dukan jong ki bar jela ki bambiang ki kot kisla wat ye ka license ru Don na pedeng jengki kim don license, don ru kibam jupin thamai wat haba lakun. Na kaliang jong kaseng kala dep ban maha miki labun sin, don ru na pedeng jengki ki badon tang kashalan. Kaseng hadin bakalalap ye ketika jingle jengki, kamban se ban pa khang shwa ye ki shipor, tat hadu bekinda penbiang ye ki kot kisla, bat enda kila yo ye ka license bathamai. Dia serai pada sekarang. Ingin nam song tan dia hakabaya dai bakani ka isu ka bangiyat ilak song thu ba menta kalong very sensitive amar ladon ba wan ban pen kami da pemni kam tai yang itu dia nadu dang sedang hingi ladon kata ka jing yo jing ba kapok ni ka jing peniat tim kadon ka i salandar tamen kani ladon ki ba wan kemni kam tai ban pen kami yang ni ringing stick ba yaka nongrem ka bangila bu nadu ba sedang bangiyat kani kadi baik tangam ta revenue ngimdon jing thaw yenu ru directly ya ka tax department ngi kepat ba kan penbiang ni kikot kisla khnang ba kani ka kam kan ya kom ko badai Ka Hill State People Democratic Party HSPDP haka atu pratarik unailor kalapin paw ye ka jing benyau halor ka jing duna palat ki nongelam haka jaj benriu ki badon ye ka nongrim ka bas kem haka jing trekam jongki Ye kini lapin pau do President Rangba ka party uba KP Pangyang haka Regional Council jong ka HSPDP East Khasi Hills ka balalong halain kra. Hakani ka jingelang ka District Committee ka legit ru yoba Martel and Mukim MDC Maukenro u President jong ka HSPDP East Khasi Hills. Nalor kini ka Council ka legit ru ya kiway pat kinongkit kam ban kit ban ba bat ban penkre ya ka party na kabenta ka election MLA ka banlong hau arajar arpulai. Andre banyak kota yang nak kasih benar, hak kertek Meghalaya ngimbiang ini. Ai bak India berkowe, dan itu yang state jogi, dengan kertek jogi, kertek yang penting kefelik jogi, ibu kita kasih jasli. Bak mila penolong yang jingelam, arsi nak semlada, bak gawalan movement, state movement committee, yang nyelik bawa pangnya SPDP jogi. Bak di apulai teli, kibangidon tentang association pemuda India. Bang itu ialah state halak jai berupang halak tim terpang ia kini ni selai kana associate bab kita badon keju betul Kinong yelam bat kirkot jangkari boy youth organization RBYO bat ke Meghalaya People Social Organization Women's Wing haka apu pratarik unailur kila yo bat ye katrok AS Not Iway EC Nyau Sao Prah Nyau ha umran Kabakila suba bakakit yaki barjala na asam ban lidbo yaki shamau et nyong stoin. Hakani katrok ki don haduk kat prangut kibriu kentay bat chinrang. Kini kibriu kim don yaki kot kisla ban wantre sha Meghalaya. Karkum kajinget ho kokong M1 yang President ka Meghalaya People Social Organization bat uba bayate lang lapang President ka Ribhoy Youth Organization kiloong bakitay ki barjala kim shimladon satya ki kot penshisha baki yo bor na katanat labor jong ka sarkar jila. Kadi ka kamram jong katanat pulit infiltration ban pet benya ban khang ye kajing rungmon jong ki barjala hapo ka jila Meghalaya. Uba bayate lang lapang, ulaban rap bayi kita ki barjela bat ya katrok en penpai din try syaka jaka bekilawan. Kena kalian kami kita ngapi, bakur, bakur kini kijaj, kimde show ban wan room, bat naga department bapel ke department concern, kadi ban tip, bat kadi ban check punya, ban check, bakur kini kijaj, bat kimde show ban wan room katoman hangni apa halia. No pai sengi ke mentah bat ngina kalian jengki arsengi ngin penpai no sisndon hi gani ka trok ba kan pai bang no sipo asam
but ba ngin put din hiro ba hadu ba kana poi silu po asam ba antang sa pasangya no. Khasi Hills Autonomous District Council KHADC hapok ka jingelam jong executive member bapet bakmi ya ka building bylaws uba po lingdo haka apu pratrik unailur kalapin syai pinbana patba balapin tre kampura ya ka anch na ying habay kren bekilat pathai khubor uba apol ulong ban nakaliang jong KHADC kalapin tre kampura ya ka anch na ying khnang bante la kami ki jing shna ying bean kum ki homestay bat ki ying ki batay bon mala klem dayo jingbit na ka KHADC Kawitik reference book of reference but kata ka Indian Building Code kemudian ganu authority kabala ban diviet la mana ban kenjam company la kan ria lenti na ke Indian Building Code but dai na kata bang shna ya kan ga bylaws 2021 nila make sure hantu haka section 2 ba laong ya la jail di autonomous district councils kum ki way naki authorities but implement ya haka arpun rhetoric unailor kaseng san birthday ka All India Trinamool Congress AITC kala sanduria ka kinhon longkame Mahila Trinamool Congress na Khubor Na Ka Jylla baro kaway lathung president ya ka Selma D Shira ka I Marak kum ka vice president ka Marilyn CH Marak bat ka Nurun Miraj Wajri kum ki general secretaries kani ka kinhon longkame ka don khat prangut ki dukhat jang ka executive committee ki kamram bat ka jing thmu jong kani ka kinhon longkame jong ka seng AITC ka longban pet ya baro ki kam ki bayadei ba ki jingeram jingeda jingkintewi ki longkame bat ki samla kinthai ha ka jilla ha baro ki liang ka longbriu man briu kani ka kinhon kan tre borba la ka jong ka bor ban kringi ki longkame bat ki khun samla kinthai ban kershan ya ki kertong jong ka seng AITC ha baro ki constituency ba ki penmi ban ya khun ha ka election arjar arpulai. Among the women, awareness has to be created. Give the political awareness to increase and improve their knowledge and wisdom in order to play the key role in political arena. Women are the pillar of the successful family and they can play the key role in the society as well. Therefore, the key role is of great importance in every aspect of life. Bat dakitu ki khubor ngila poi syaka bakut tak hadu pengde syambiang khuble shibon.